Kahil State People's Democratic Party Hspdp hakahndri tari unai lor 2024 kalapan bena ya ka Kyrtong jeng uba Sanjied Shangrit bu unya khunna ka party Hspdp ya ka election syaka Meghalaya Legislative Assembly 2024 na Nongstoin Constituency. Kani ka jingjit jo ka seng ya uba Sanjied Shangrit lapan bena Shillong Press Club. Nongstoin Constituency ka parti jingi o ka Nongstoin area ni kamur election daga si halor ka jing jit yu candidate naga banta election arjar lai dem daga si ka si hedin ka jing ya tai ka jing ya berkat dasari ba tinggal rai daga sul chung babun balang ai chung ka si berkoi kalong ba in terbana ya candidate chung in daga si bantip sino bantip lang di parti berkawai kalau legit ya coba Sanjied kensai Shangrit Sanjied kensai Shangrit ulong candidate jongka parti Hspdp naga Nongstoin Constituency kata ini kisah udah samar ba udah nongkit kam jongka parti baru udah kun dong pak dong kata parti di kota Nongstoin Constituency tinggal raya kan itu long bau menikun Kyrtong jongi akan election arja mulai Nongstoin Constituency.